Wacha kioko chako chende kwithwa kicha kwa ilani na okithia na uthochana moko ili tende na kumanithia ndini wa mauvo maito alame ndini wa mathangu maito ma omunthini na ya The Standard thangu ya The Daily Nation aniambia ne thangu kana niambia na mauvo alame thanguni ya The Standard na indi headline ya The Standard New Week Need Diplomat pala indi meokonania na minister Minister munene kana minister wa mauvo manza foreign affairs wa maondo manza Musalia Mudavadi na kwitha indi ate onenga uito kwenye magwa kwa enendi mandhi ya Kenya la matambuka and sianza uyo kaitina wa Bob Jagi na Nicholas Oyo kwitha manasi itwe ndi motoi ya Uganda kwa mithenya miongo 3 na nyanya na kwitha indi Musalia Mudavadi yata nene ya kisanga ki kubikia kwa uvo muthenya indi wa eso tulikana mauvola me mathanguni ithanguni yake ili ni mauvo makoneti alimo white teachers shift to SHA faces legal landmines kana ndo indi alimo methi tumailiana na kuthamiwa kwa walanyowa uwiti wa SHA kuma kwa ula wa Minet methi tumailiana na kueta kana Minet ni hivi twithimateithia panene mo na misio mailiana na mawalanyowa la methi ni wa SHA maiweta SHA ithinikite amwe katoa maondo la manathinikitwe ni Minet indiki muthenyani wa iyo kupet nati na kusnet atongoi mambo ngeisu cia kutetea mavata ma alimo ni wavikie na kwitikila kana alimo mathamiwe SHA amwe mo mailiana maiweta kana indi wendekethio wina kwa public participation kana maoni menao so kwa alimo makakundwa kana moni menda kutumia walanyo wa SHA na indi walanyo uno kwithiwa uyambiwa kula kwi alimo maiweta kana sendu ile methitwe kana concerns ile methitwe mai raise yolo wa SHA nisikwithi wa sithi nikiwa undu violate ni mawala methangoni ya Kelly ya The Standard thangoni cia Kelly ni vya indi Inspector General wa Police Douglas Kanja kuthi kotini kwenda indi mwenye olao kana kusiwa kwa kosa kwa mawisa ma police recruitment exercise ile baniwe kutwa iwa matuko na mwanza mweyo enda ende kusiwa kukupetangwe na kwikithia kana ni mane wa mwana kosa mawisa ma police kana ku recruit makoloto meaza kana kusiwa kwikithia ndimo isione kwithiwa indi endi enda mawisa ma usese itubika mwaka wasa kwani wa 2027 menda mobisa mebe mengi kana kwikithia usese wa nthi ya Kenya maiwata kusiwa ku ni kutonya kutuma indi nthi ya Kenya tithwa na mobisa makuyana ni mawala maithangoni ya Kelly ya The Standard ithangoni ya karatu ya The Standard withila mawo konete ndi muno mukomwe kusikata sibitali wa Maria Stopes woman sues Maria Stopes claims rights violated during an abortion kana ndi muno mukoo no sikati sibitali wa Maria Stopes kwitha indi utwaisie kiko cha abortion na undu batailite indi abortion yitikithiritwe kethwa inya emoisioni kana mwana emoisioni nivo indi abortion yitikithitwe ni mwiyao indi asa kaneti na kutambuka sibitali no Maria Stopes manatwa yisie i process na hii maiweta kanawe enda surgical abortion na itina sibitali kana ndakitali umwe sibitali no amwe etikele kwitwa iwa medical abortion kendo kila unetikilile ene tina kumwete ya mathina na akulia isesothi kana walanyo wa abortion utwewe ni matakitali mamundu muka na itina uendekethio wake wabia iwetheka na kunengwa matakitali ma aume kendo kila kwa sieni ni manendi wathuka na uendekethio wake na itina wakutwa iwa kiko kieweta itina wakunengwa ndawa cia gwika abortion yesu na cia leo thukuma tina mumenu na bukusio kuma sibitali ni na mala asimeka kutwa isia surgical iweta kana no neiwa woka vinane kala ndakatali unatwa isia kiko kiu cha abortion yesu ya surgical iweta nuna bleed banini na kukoswa ham kana nuna kwatie maomisie kabindane ka abortion yesu inde isikata sibitali kwa kuthi ubatoka nuna aki na wendekethio wake kwa kiko twaiwa ni mabalo methela thangoni ya katato ya The Standard thangoni ya kana ya The Standard withia mabo makoneti Bob Jagi na Nicholas Oyo mayelesia
Unu mananya mawa kuya nthi moto ya Uganda pala manasiwa jagi ando yo recounted that 8 days of torture in Uganda military camp meweta kwitha indi manasi to kambini ya military ya mobisa ma Uganda onaitina wa onaitina wa nthi kana itina wa ando mamose mo maikulia kula ando mo mai indi military ya nthi ya Uganda ni ya leile na kuweta kana mathisi Bob Jagi na uyo pala mai 1990 President Museveni kwesa kwitikila kana na mayite nthini wa fridge kinu kila Jagi kuweta kana kinaimbe wa fridge kwitha ni fridge ni maunya mawala manesela menthi so weta kana ni mananya mawa manekala meo bemetho na mekitwe mbingu wala ndio yo kuweta kana no wa kwatiwe ni mathina maebu wala ndi kuthicho ne kunai wambe kuvoya losa netino kuvoya ulosa ni kuna kwa isathi mo thesa kwitikilwa kuthi kwitethia mesa indi kabinani ka kunya mawako ni mana kula wama ni mana kula wa ulo matumite no kana ulo mavotheyete kuthi nthesu ya Uganda maiweta kana indi mekonanya kwitha mana indi nthesu ya Uganda kusukumia Gen Z magugutwa ya maandamano nondo Museveni anawetie kana President Museveni anawetie kana ni mo king of chaos na manatwa ite chaos nthi moto ya Uganda measia na kupikia kulegwa kwa maineso usikati wana any crime ni nthi moto ya Uganda kana nthi ya Kenya maiweta kana ni banai na coordination ya nthi ya Kenya na nthi ya Uganda kupikia kulegwa kwa kana indi design ile manale kilwe banai na unenania wa Kenya kana tongoi ana manthi ya Kenya na Uganda ni kwitha manale kilwe manengelwa ambassador wa Kenya no ku Uganda na itina kwetu ngina bodane ya Busia banthi ya Kenya ni mobolo methelendi tangoni ya kana mathelesia kindu kila kinainde ye kabinani kala manasi to kumya saka na inde Uganda yisi yite ya Kenya moka kana nisi ite nthi ma ku Uganda na ngi ma Nigeria limbe waya na imwala mende na unyamai waku kambini su ya military mobo ala methanguni inde ya kana thanguni akatano mobo mokonia governor wa county Louis Johnson Sakaja kwenda hospitali on the ma serikali kuthame sendevisio kuma vengi wa cooperative na kuthiola wa Sidian kindu kila indi ki raise tamakule manene kui anene hospitali so mwena indi Senator Edwin Sifuna kueta niki indibino sio thamiwa kuma cooperative na kuthi Sidian Sakaja thitete na kueta kana nikindu kibitu kithitwe mbungene na kana indi lobia isi safe kuthi vengi nusu wa Sidian ni mobola meda ngoni ya katano ya The Standard idhangoni ya thanthatu The Standard nindi noithi ya moboma konete indi Minister Musalia Mudavadi kwera kwitha atendeni yate Mustalin wambe kwithia kana ni waikithia osese wa ene ala motamboka nthi sianza omuthenya ni wayo na wete kana ende ni mabitio ene nthi salu ele mara nthi ya Kenya kuthi na kwikonia na uteti wa nthi ya Uganda measia inai mabitio kwikonia na uteti wa Uganda ende tete kana maprofesa maiweta kulia kunena kwa nthi ya Kenya kana kulia kwitha Musalia Mudavadi alitetea ene nthi manthi ya Kenya lama nthi sianza ni wona ni wakana is not a diplomat maimo konani kana maikombea utongoi wake na lawa former CS Amina Mohamed wa serikali viti kana serikali betu ya Uhuru Kenyatta maweta ndi Amina nuna create ya rapo na tongoi raponzio ya tongoi mande ile ingina tindi siava Eastern Africa sisi oka ni sibo ngwatanio ya UN Masendi Musalia Mudavadi no valokete ndina watongoi wake wa kwikithia kana ene manthi ya Kenya la menthi sianza ni masese ondo bailete mabala methangone ya thanda tomavo methangone ya monza ni mawo mako ni inde ungiwa metiani ya KCS ulo wende yete weta kana simo ona kuteka simu ni yako niwe mongo 2023 kulika nthini wa nyumba ila sikia motiani simu no siende okwatikana kabinani kala metiani rende kubikia yu simu 45 nisi kwatekanite ndino motiano la wendeye wa KCSE
iwe weta kana maini vigilante ala monga metiani alimu ndena maofisa ma polisi malasimika kwamba kuiya simu bano na sibingi waginela motiani ukathela indi siko 45 kubikia o unit kwatikanite sia amanyiwa kutumia simu kabindani kala motiani wende minister Ogambe weta kana indi ni maende kwikithia kana ni mola kana ni maminana na siko sia ongei wa metiani na mawala medele thangoni ya Mwanza ya The Standard. Mawala me thangoni ya nyanya ya The Standard mawala konete sarogasi kana mwiyo motalatala wembunge nekethuka bitu kithio twikithimio mwiyo indi pabingwa foreigner kana mundu wanzo oketekelezwa kwika sarogasi bandi ya Kenya kana sarogasi ni kethanu kwenda siana na wendo na otoni wako sia ukaiva mundu akaukuye wako sia kana na isa kuenga ili mwiyo wa bitu kithio pabingwa foreigner kana mundu wanza ukoka Kenya kutwaisa kiko chuku kana kuiva mu Kenya atwaisie kiko chu cha sarogasi miaseni kyokendi kikuola nikikuola siko sia aume ala matwana aume kwa aume na mathienda siana na mathika sarogasi kana mathiba no masia ya na manenga siana iso na maituka family miasa kiu kana muya no kuola isanga isu na indikethwa Kenya na makatwa isia sarogasi no ubikie miaka ila 55 years age a person seeking to be a surrogate parent kana indi kevono kwenda kana ka sarogasi no ubikise miaka 55 kana utena utone wako sia completely no kwenda siana ni woke etikila sio kuiwa mundu au siebisie siana kana au si aguye bu na kunenga siana isu ni muyao ola windine wa mbunge ya Senate mobala methangoni su ya nyanya ithangoni yake ndano ile maboma konete undu Ruto wende indi kwiva sia tongo imwe na ngome sia ODM weta kana indi ni withi twaitwa isia ndamboka icio ni sikibalo kanye sibo sia Vihiga ayathana mawatho kauta kana mawatho manene maisio ni kana kukwata mwekio wa ate chama cha ODM ni kana kumukwata ambao mwaka wa 2027 indi weta kana atandi no na wete kana 2027 ODM thika ungamia presidential candidate weta kana indi makethi wa itina wa President William Ruto ni kati wa mabolo methangoni yake ndame okonia kwiva asia kwa Ruto kana Ruto kwiva asia atongo yo mwana ene na ate machama cha ODM ni mabondi ala methangoni yake nda ya The Standard kivye ni nokwatia ithangwe su na kikwatia o asukwa wethiani tukila nile thangoni ya The Daily Nation tukila nile thangoni ya The Daily Nation mabwala manengete wito ni mabo makonete awatocha ordeal kana undu Bob Jagi makuondesia maunyama wala maneselile kabinane kalama nae ungua military ya Uganda kunyama kwa wamedho kwithwa maitonya kwiteria kwanzia la ilite kukunwa ni mabwala manengete wito thangoni su ya The Daily Nation. President Wandesu President Museveni hayete kila na kuweta kana ni wauna masiyete ni kwithiwa mana kwatia ni na Changulanyi kana na ngulubu ya Changulanyi ni Bobi Wine kwa isitwa lawe sikia nayo ni muteti pia oloko kitia kibela chucha o President Wandesu ya Uganda usakwani lokwe kwatu wakotwa igwa mwaka 2026 na mabala manengeta wito thangoni sia The Daily Nation tulikaini moboni me thangoni sia keli na maboma konetie Bob Jagi na Nicholas Oyoma yelesia methenya 3 na nyanya ya maonya mawala maneseile ndi isu bewata itina watamboka kumaneka le methenya 3 na kwiki wa mbene kana ku abductiwa na kutwa wakundo kutesikie bala ni manesi mesi elese kana mane ndini wakambi ya military bala manasi to mane wa indi matena to yani mateo kwata to yani ni kwithwa saingi mana moka wani isasi na bomu ni military madhebu ndisi amende na ku train masaka na military su mayosa me ya kuma kwe mundu ona weva miasa kana mayosa me ya kuma kula kwe judiciary andesu mo matwa isia maundo mo mateo kulwe ne mondo ne mawala methangoni indi
ya keli ya The Daily Nation. Thangu ya kutoa The Daily Nation ni maboma konete indi. Bodies of 2 Kenyans killed in Tanzania still uncounted for kanaindi binani ya maandamano matiko 29 kwa inane kausa kwa nilona atua iwendi ya Tanzania ene ndeli mawandi ya Kenya na manabikie na kuadwa ni mabisama polisi na kuwa wala inemiyo kubikia yu idhisekie balai bala mwadanyani wayo mosali ya Mudavadi uweti kanane maende na kuatia kumanya indi bala withame ino yi bala ingi angima minere na osiwa na maidhisekanie bala mai wala ndi ya Tanzania kuetokana maikwenda weta wala mwe wa mwalimu Hogutu we bamwe munyanya ni kwithiwa indi serikali wetokitha inatwa yemeno kundo kutesekiwe tina wakwathwa na kwa kabinane ku ka maandamano indi ene nthi mabandi ya Kenya pamwe na andu ma musialame andu mekala Tanzania meweta andu mathayu ma andu mome muisoni ni kwithiwa mayuma lukana ku malukanza ni kwithiwa indi serikali ya Tanzania ndi na usimana mono na Kenya la mendi isu katiwa atandithia aingi mabandi ya Kenya la matanditha cia nthi ya Tanzania minite kwiki wambini na kwa na mathesikie bala inde mai mosali ya Mudavadi weta nimende kwiki ya kithito kwikithia kana ni mama mantha kana ni makula nyana nthisu ya Tanzania bala witha mabithite ene nthi asu ni mabala maithangoni indi ya garatu ya The Daily Nation. Ithangoni ya kana ya The Daily Nation ni maboma konete kisomo bala indi grade 10 textbooks on hold over 4 billion debt owed to printers kana indi mabuku ma grade 10 bala indi amanyoma kwitha mekilanilia makosu twathi amanyoma methwa mekilanilia na kuthi grade 10 kwitha indi mabuku ma grade 10 mataleketwe ni kwithiwa indi kambuni uno print mabuku asu no utaite mabuku ma grade 8 na 9 alama alekilwe kana alama supply we 2022 nikatoa mawisilo alama epo ndino kutoa hizo kisomo kicha CBE na kutoka serikali niwetete kana ni kiti mawalani mako ikithia manyuani makilanilia bataingwa mawomo ona amwe balaju mabuku ma grade 10 textbooks mabikie kuholdwa kana menamba kulekwa ni kwithiwa indi serikali ni taito ni kambuni wa utumbithia wa mabuku asu thangoni akatano no maboma konete ndi kisomo bala indi President William Ruto owete kana ni mambati sendewe alimu 25,000 kana alimu ngili miongole na 5 ni mambati sendewe bala indi mandiki alimu wangi intern 20,000 intern teachers ni kana kwikithia kana ni malinda yanya ya unyibu wa alimu ma junior secondary schools bala indi bena unyibu wa alimu 72,000 unyibu wa alimu 72,000 thini wa schools ya junior schools wala ni maandiki alimu 20,000 kwa nyabena unyibu ungi wotialite wala ndi serikali we ikuweta kana ni kwikithia kana ni alinda manya none kana kwikithia kisomo ni chaila mobala methangoni ndi akatano ya The Daily Nation. Ithangoni atandatu ni moboma konete ndambuka ya President William Ruto isioni cia ukamba ila ya muthenyani wayo ni ndambuka ya muthenyena wala muthenyani wayo tambukie isioni cia emali ainengane title deeds engilile yani mwana miongwena kilome na nengane title deed ingingilili Kibwezi West wala wathanie indi mawatho kauta malawi kiendi na kukosia kwambewa kana ku flag off kwambewa kwa waki ao cha Mikoyo Bridge kilaki Sultani Chambeke lelo ni wa Sultani kuthi Chambeke na kikwa kemasa cha shilingi bilioni 1.9 ini kwa muthenya no ya President William Ruto muonekia yatha na maundu kauta aibu ngaleko ya ulei na kuweta kana ithie na mivango misio ya utongoi pala hindi governor wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior Senator Daniel Manzo Mumbunge Thadia Zambia na Susan kiamba monekie maenea na ndambuke su ya President William Ruto isioni su sia ukamba ni mabala maithangoni athanthatu ya The Daily Nation ithangoni ya nyanya The Daily Nation mabuma konete indi they reminder traveled to Dandora at night to meet ODM founder kanando indi mbewa kiko chake ndogo ya ODM la Odinga kuna atambukite kuthimba Dandora ku invite umwa founder wa chama cha ODM mwaka ni wangilili na 5 kana 205 ulawa secretary wa mbewa chama cha ODM bala indi manava ni kana mbewa kiko chake manava ngete kutani ya miaka miongo ili kana 20th anniversary kuma chama cha Mbia 05 bala indi chathiki chutwa wa county ni
ya Mombasa kwitha indi atembe yo tuku na kuthi kumantha founder usu secretary wa mbe na kumwalika chathini kiu indi mobola maithangoni ya nyanya ya The Daily Nation makonete indi chathi undu kibanjete cha kutania miaka miongo ya chama cha ODM kuma acha mbe yani mobola indi umethila ithangoni ya nyanya The Daily Nation ithangoni ya 10 no mobo makonete indi Douglas Kanja kuthi kotini kwenda muya ola usite kuoso kwa mabisa ma polisi kuungamana kana kwikithia ni matwa isya SSU ni kana kuosa mabisa ma polisi aiweta ni muisio kwitha koti usite SSU ni kwithiwa ya Kenya ni na mabisa mengi ma usese twibika mwaka wosa kwa ni wa 2027 mawange methangoni ya 10 na ilia The Daily Nation mawango nete undu koti wetie kana batheli ndau yelite kubandwa nthini wa sources cia kiwo kana bakubi na bala kiwo kibeweta kana indi ndau ni kusukumi ya kungala kwa mbosi kana kungala kwa kundu kula kwi kiwo measia indi bathingwa ndau ikabanda ndawa 30 meters bakubi na bala bena source ya kiwo besike kana indi ndau ni tumia wa mono isione cia ukamba ta wiyo indi bathingwa ndau ikabanda wa bakubi na sources cia kiwo wethwo bandite ndi ukakomanewa na meya onondo ni koti yumisie mwamulo osu nikatiwa mawala methangoni ya 12 ya The Daily Nation ithangoni ya 10 ya The Daily Nation ni maboma konete nende Makakamega kuleana na kampuni wa Mosongo kana British Mining Company kampuni wa Mosongo wa kwenza mabia melato measia kana indi ni mautula mote mobia wa nema kana kusubia mawithu luko manema kwa kukwatia na foreign investors ya suna kwenda indi ine ya mathame mewa mathame na masema thisi kula makuwa mathame mathi masema thina wandu matono the 10,000 the number of households in Isululu Bushilaga alama ya kwa sama itha manondo mathina bandu matona kuthamia indi kiteka kini cha eka 337 acres ni choindi we kampuni okwenda kwambiwa wenzi wa mapia mela tone nde mailiana na kampuni usima iweta kana mama yithi no mathisi bala matopando bangi matono de kala no mabola methango nende ya The Daily Nation woni watu bikamodia wa kunikiliwa mathango maito kile kana niwe kwatia mathango asumeli we kwatia mabo asukwa withiano neto abeti wa mwania ndo kathivasa ndikwetho atwesio kithiana aini maituma munthi tone na nisio lowa ndambuka ya President William Ruto ukamba pamwe na mawatho ala wende na kunengane nito abeti wa mwania